gayam sa balimanan nga istorya wano drama ti may paay kada kayo amang tadling ni ngay iti tungkal maysa. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Diego saan napod maanagan, tintay patangatang ay drama ita. Nga makablaawa mampay da Dominador La Torre, Jovelyn Legaspedita Isabela, kene Juliana Florage. Kastiman ti kunani Kabsat Diego, dir manang biyana. Kapada sakit ipimanaw nga asawak ti padramakan ka. Medyo nabayag ang nagdana kami ngam di kam naadaan iti anak. Iso atila na pampanunot mi nga aramidan, tap nagsikog ti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta ni insan mo lo, Auntie Panyang? Mayatan, kinablong abaga na. Mayat matan, Diego ka anakan, naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam, tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Manyang ay, naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatin nag. Di na pala kami sinukdal. Un nga ron naimbag ko maano nakutong. Sapay nagdakil tay bagina anaibaltog. Ngala, tinapatay. Naimbaganan di kasinsin ka, Antay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta store. Pasensyakan ba kayo? Naranak ngamin yan ti Panyang di ta paraangan ra kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinang itarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Eh kastaya, mayat nga ron tasaan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jai. Wala. Naimbag ko nam, dadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagit tayo nagkauna amang ngilot dito, ikat natay damat tayo. Lalakay na ngaminag. Uwan nga ron Jak pa'y nakit-kita day dya amang ngilot kahit ngam ko na damot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Uwan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasan. Isa jak amo no pud na nalaing wano saan. Apay bireng, aging ka kadiita kat di ka pa'y agsikog. Mano atawon yun nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulang. Ay, auntie. Pinadar siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isinghasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngam tay agururay kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. Noanyat ko na na. Di yun ibaybayag tanay. Mapmapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw. Kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatag pa-check up. Tapna mo tanan niya tirumbang nga ramidan ta. Tap nagsikugak mateng. Masapol pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag ka ngamin. Malukmagam samot ng timatres mo. Kat sigud matakas to ti pamagi. Amang ano day ta ti makagapo no apaya maringkatan kang agsikaw. Nita, siyak man takin baso lang. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamang ano si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam mat. Awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Ay! Apay nakadalpisak ka mo't nita paglablabaam. Diyan makatakder. Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumput ka kanyak. Oh my God, tulungan ka tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Anyat na pasamak kang kabirain. Naligos. Ay, Diyan ka palang ti tumakder, lakay. Tulungan na. ay saus. Nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ngan ijay ayan nila kay tunay. Ta ipailod yaw. May mayat no maipan adagos. Tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw.
Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay sos, sapay nasakit ti maligos. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayan kan, tay tiday tasilid ti pangilutakin ka. Di tangamin ti talaga apagil ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar, tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pangilutak. Madi, no ado ti mang buybuya. Ala, umay kan adeng. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidaglaeng may. Agtugaw ka lang dita adeng. Ala, umay kan adeng. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayam dahit amang ngilot. Isunsamat nga karasubli na kita'y babakit nga umay agpapailot. Tanataer ngamin dahit amang ngilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing, si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang-aran ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na lang ta nagputo ti unag. Kita mo, medyo maigaraw-garaw ko ti saka kon. Unggag paisaw. Talaga gayam analaing ni Mang Tony amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Hanggang datayon samot laang ti saan na siningir bakit? Tadya dagduma anak pa ni Jikot nagbayad damag. Lakay, si kamampay lang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan ti magna. Nay, kunak man namayatan bakit? Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang nga ron, agbuya kalat ta ditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo puwersaan nga igaraw ta amangan no kumaraw. Agyaman naklakay Ang panagkunak, kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanag? Urayin ton bigat manan Kasano nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti saka kun lakay. Masapul ang mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabaulak mo ti mapangagmaymaysa. Ha? Sigurado ka? Amangan no sumakit iti dalan? Saan? Tadamot tricycle. Saan anak mamagmag na? Alangarot Agandad ka, amangan no maligos ka man dita dalan. Wan, di na kun urayin ang mangal daw tadyak amo na nyamanan nga oras nga gawidak. Jak amo na dumanan ti pila. Amom matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam ngarot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan dita, lakay. Nay, nagkapwam Jigo. Di tama ni storantay. Napanaggimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumip nga tin. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuwa kami ni Jitalo nantay. Kat kasangsang putmut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y anaimbagan aya? Kunak man numayatan. At ano pa'y basit antay. May mayat matlaang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay matkit di aywan, total. Agpapailot matlaang ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog matan. Epektibo mo't lang taday ta, antay. Ay katawan tay kas padasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamatan na antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat si Kaman bakit nanyat panagkunam. Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, barang agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapantay ton bigat. Uyugan ka.
Kadan sa maramida mi jitalon. Ado Kunak pa'y nga ron adalusak di mulak nga aba kan laya. Naruutan damatan. Kauray saklatan at imapan, takabailak mga ureawan kadwa. Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga ilang agur uray ijay. Amumot nga do ti dumay dayo ijay. Ala nga ron. Angam no kayat mo, ibagak ka ni nanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan no daramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaang. Nay, itaman pa'y akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupan ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tap na epektibo. Kasta aya? Alangar Maring maadaan tan iti anak. Wana, patsak nga iti mabiit, agsikuga ko, lakay. Ay na, mapatganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Galing bakit? Nalamin. Arakupan nak mamat. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan samo nagdigos. Nagangdud ka. Saan ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin na rakop. Tamangan no masulisog ta. Man ano ko makitagasawa tamit. Saan pa'y kanong arod ang mabalin itako na ni Tune? Ay tata Tune. Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. At dapay 10 sessions. Nakadumot a session daytam. Wan atap no sigurado ti panagsikog kunto, lakay. Kan tap no sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkaidatan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kindi bakit mo? Masikugan. Kasanong agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Apay nga Kasta kanumat ti patakaran di mangilot. Talagpasan da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bering. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta aya. Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unan tay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Hanggang sayang ka no di na ilapas. Sa bay aklatan Sa pa'y adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana ka mangal daw ita dito Iwan. Apay, papanamanan ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpa to'y matris ko, Inal daw mata na mapankagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ala, naganos pa'y dagita biring. Urayom mo't adumakal basit, Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan ado na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan ado na. Kakatayin ak una yun. Aguray ka. Aginaw ka ka din, biring. No kasta, adanton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na kundo na. Ay na, nagimasan talsam na. Day, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga daduna. Si kamot gayam, biring. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam na ita. Kabailam akanan day tanagalsam amangga.
nga uray awan asin apag sawsawam. Kabaglakan ti. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot den bireng. Ha? Ay, tsaka mo, ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan, ante? Anya, ay sos, masikog kalakit din. No kayat mo kuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka di, antay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Walang tay. Apay ka day. Ay na, husto day tantagawitan. Ingka kita ang di asawam. Madama manunti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaiso, antay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan di asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman ka. Masikugan di asawak. Ha? Agore ka? Masikog? Nay, kasano ang nagsikog? Kat nasurok mo tin atalo abulan adi kam nagkaida. Nay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ang tisikog mo, bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, masino nga rod ka amatiin inawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Sika asino pa'y kumangay? Ibagam tagpay so kanyak. Asino ti amatain inawam kunak? Sika nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at ang lubulan nga awan napasamak ti nagbatan ta. Ay, diya ka mo Ang sikamot na talaga ti amati sikog ko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabi rin. Lading itak. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso at dinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apay nga agim impaki ka. Pumanawa ka. Tadi mo mga labigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakin. Makamu ka Panunutom, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumbang nga ipudnok. Anya kumangay? Basta pumanawa kaon. Lukasta, talaga apim manawan kaanakan. Wanante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Awan mo't may baga na. Ala, pudno ayang atang at dalalaki na. Amang ano atap mula Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaang ngum kaslasaan mo't maaramid ni Bering tikas jay. May baga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego kaanakan, agpakuyog kami man kan kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na di kasinsin mo, tanatumbay din nagbasketball da. Jakbet ka bailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apag patulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kaanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan ang yaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta ano man ang ti tao. Wan nga road. Asino pa'y nagitawan ti number na? Umasidag lang dito. Ha? Ha? Nibiring mo't ay jay kaanakan. Apay nga da ditoy. Ne, isumot ti para awat iti number. Dito pa ti number? Simrek nga tangag trabaho dito'y. Tsaka mo ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan.
Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi mismo kinila kay Kuy Jay Ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, na di atone ti ama ti sikog na. No bilang taag subli ni Biringkan ka, awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat agsaw iti patapos. Tsak pala masungbatan tayo ta. Naglabas ti aldaw, bulan kantawan, ngam saan na nagsubli ti asawak kanya. Binaybayak matan. Jakon nagdarom nga uray adu timang sugsugsug kanyak ngay darom ko kano ida, ngam binaybaya akon. Iti sana nagbayag pimanaw dan iti lugar mikat awan matandamag ko kadakwada. Aklonak anasakit ti mapanawan iti asawa, ngam nasaksakit no kadandanam alipliputan na ka. Iso binaybay akon, inawat ko tigasat ko. Kat ita na kay liwliwag akon, kat nagasan ng tisugat nga impalay ti asawa kanya. Alakastan, tugayem mo, Diego. Alagagayam ditan tinagpatinggan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. At di manan ti gayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Pakaragsakan launay ti gayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo nga agbuyak ken nagdengeg. Iti baro a drama amay patangatang ita amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kapsat Martina saan napod na anagan tintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na? Makablawa man pa ni Jenny Gambua kan Rolando Gambua from Atasha dita Balawan, La Union. Ni Marites Rufino dita Singapore from Benguet, Rose Domingo kan Domingo family dita Alicia Isabela. Kastimanti ko na ni Kapsat Martina, dir manang biyanang, adadwa at tagibi, anak ti Kapsat ko ngam gaputan na sa padaan na ulila, siyak tinang padakkel kadakwada. Ket numabalin jak kaya ta makiasawa kan mga sawada. Tapno lalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, maidistino kan dito lugar tayo, Manong Willie? Wen, viro natin ko. Kamaw dyanan na, nauray kong matlangan na ito'y. Di maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manayin. Imbag man ta nagtalinad ka single wilay. Awan pa'y nubiam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mait. Uray ti Kapsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka matgayam. Walang kalni nito, na yung mga orasyon. Anda kayo matgayam dito balay. Pinagnaad kun dito'y balay ni Uncle Yo aninito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na, DJ kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasan na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya, ante. Nagbalbaliw akon, kaanakan. Pinidya ko, nagiti bisyaw. Ay kat nasaya at ano kasta, uncle? Kuna mata da ka mang bambantay kan kaninitaw. No da mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa kadago sida. Iso di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, ah! Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram man tay. Padasak man mo ti agaram. Ada ngamin sa nga ilida na naberta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan na kanureje ka. Ayawan ta agaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay, no agaram tumalang ti gagaram di tarwat. Ha? Ni apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manong taon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan ta agaram! Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem! Mas daawa ka talaga kanya ante, Viron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katni,
Lumakaya ko na baro. Ay na, di kan mas daaw manong tauray siya. Kasta aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Kat ni, bumaketak mat na nabalasang 28 ko. Anya? Kat no amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati ibagbagana. Inton kwan, maupay matan tay agaram kumakanyak. Iso nga ita, awanon uray may sang agar-aram kanyak. Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga yan, kas dyan ni ante. Dinakit din kaya't amaaddan tayo di bukod ta pamilyano bilang laeng. Mangmangag ko ti bagbagayo at Willie. Biron. Ha? Mas daaw ka, Willie. No apayajak kayat nga garam ka. No apayajak kayat makiinayat kayo iti kabsat mo. Ante. Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa yung ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel ka ng paadal kada kayo. Iso akasla siya kon ti inayaw. Anak, ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kalba nga kamang istrikto kada kayo, anya. Adamat na kami nga gabsat ante. Amumin tinasayaat kan saan. Kan bumakita na palasang ni Veron. Lumakayak mo na baro. Uray agbaak kayon kay kayat ko pa'y. Tapno agpapada tayo amin kadang kalyo aninito, abaak. Ha? Kitaan niyo, jay inauna kabsat may. Pinanawan da asawa na, tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kabsat may. Aging nga nagsakit, nga isuntim patay na. Jay mamay kadwa kabsat may, ni Antiyo Asileng, nakakaase itidan na ti bugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na ti kabel, nukas jay nga gapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki, iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol, no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak, wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin, jak kaya tamay tulad kayo kadagiti ante kan angkel yo akakabsat ko. Pilyan mi atay na singpot nga agbalin nga asawa mi ante. Ay na, awan ti kasta. Man-mano tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpot. Iso na sa isayaatan ta ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminan. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa'y. At nainaram ko iti napanatawain. Kakaiso na nga inaklunak. Tiyambok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din ni Antiyaw. Pinabainan na dyan nobiak, isa pimanaway. Isa manipo din. Diyakon nagaram iti sa balay. Sayang nga rot ano kasta angkel. Wan nga raw. Kunak no makabukilak mo tayo iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamot anak kaw, oray duwawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anobya yung ngay angkel. Katawunak mo't kiday. Anya? Makaanak pa nga ro no bilang lang angkel. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may no agasawa kami. Sa bagay. Ang sayang ata nagsina kayo angkel. Wan nga raw. Iso malagip ko ti ex kaw. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't na Jessica. Oray senyora na padak, napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanuri ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rin talaga, angkal. Ay, wen awan mabalin kaw. Tanimot nga rin antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rin trabaho. Kababain mo't tubngarag ti kayat na. Nakadepindarak lang mo't kinkwana.
Asino dagijay lalaki dita parangan, Beron? Ko ante, umayda ka no agpasyar. Naggapuda ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito ngay, kaawam mo tourist spot dito eh. Makipagpagayam da ngamin ante. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka agararamid Beron. No kunak nga awan nagparam, awan. Ante, Kunak mangagbaak tayo amin. ante. Ni, awanan da dupay ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak ti gasat tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo amin ay. Nawatam? Ala, ingkapagawidan ng dagidya lalaki. Tano saan siyak timang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamin. Pagsasawa kitag kakasakit. Kaya mau, Ay, ni, saan na ante? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na da ita. anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pait awan asawa na. Ta-free ka kanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang ada kapinungan. Tadaagas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama, ninitaw. Datalastan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakan ta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan na maam kanyak, ninitaw. Numatay ka, makaammo ka ngagdiskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam, adalungon mo, numatay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi-provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging ka ita. Nalipatam sa amatan nga agsarot ka idi. Ha? Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa idi, saan? Saan mo't amanang? Allergy day jay, saan agud-god? Kay sumala nga. Pinagasan ka man idin. Tupol ka pa idi, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko an imbag anakam amin na itakin ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong. Apay ka di. Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, Biron. Italangan ay kanak iti turad nga agarem ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapod no na manong. Mapampanunot ko pa ikit din talaw. Ha? Kaslaak mabagbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakam ta. Diyak kaya ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Woyn, aklunak nga iti damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawen. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti day ta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat na. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang taan. Kasanon nga dante kan angkel no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusan da nga agkabsat. Kan di tamat agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta na imbag day ta ading ko. Ta narigat yagdardar sudos. Ala, somrat ka manong. Takitaam no magustom da iti nga apartment. Medyo nalakati abang dito'y. Tagayim ko ti akin balay. Basta aya. Napintas mo. Kan nalawa. Un manong, doa ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito eh. Anya? Sika talaga.
Asawa da gusto ibagbagam. Di talaan mo amanong. Biglaan matipan na asawa kat. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga rin, agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan da dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisididotan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw. Ibagayon ti plano yo kan kwa na. Uncle, ang mga no agungot. Katbayan nyo nga agungat Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya tupikuyo? Manang, ada ka no ibaga na gito'y kakaanakan ta. Anya ti bagayaw? Anti, napagnumuan mi nga kabsat alumasin kami ni tipagnadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkumcommute no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan auntie, kitsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pagnaidan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo lang balay. Awan ti pumanaw. Ladingitan mi anti, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapotadan trabaho yaw, tumangsit kayaw. Adan pagpampanakil yaw. Auntie, maawatan da kami kumamat. Saan ang... Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni auntie uncle. Normal laeng, tikas taadyan na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kan kuana. Luan niya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talgad at trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingpet dan tupay nga oray di adal dan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwada manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanin bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, may bayan taidan manang. Itudtan ti pagragsakan da. Isungaro da jak kayat ang mga asawa da. Tapnusan da ta panawan. Hanggang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan manang. Saan ko mga agsaksakit tinagam mo? Tamang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan ayan nagijaya kakanakak. Apay pinanawan na tamatan. Kailiw ko lakit dina. Uray, tako na may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takanok pasyari no awan trabaho da. Iso ahusto ko manang. Okay, kumusta kayong itinobyo, Beron? Plano min ti agkasar manong. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamat ti plano yu itinobyam. Kastamot lang kaya't min kag simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo natin. Kat, ni auntie ngay, ayabanta. Wan no di na kayat ti umay. Ni Uncle ni Nito ti ikuyog ta. Makla at lakit di day jay. Numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na mapasamak. Nagapwa manang. Apaya ka na yun ka amarabyan at sumangsang papanamaya. Ikwa. Ada kinasinarak ko. Ay, uwan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Anya dahi ta manang? Apay, awanon panggap mo ang mga sawa. Apaya kasta ti damdamagam. Kan di mo kayat ang mga sawa ak. Ide, angam no itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay ay kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrekta, mabainak.
Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabidla ang ata pastragagwan. Yam amukin ka, tinobiyok. Danilo, darling. Isuti bagbagakan ka kabsat ko. Ninitaw. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat ka. Pumanaw ka. Ninitaw anya ka kadi. Ape akasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam ape akasta tiyar aramidam. Kat ibagbagak matkan ka, mabalin mo ti mga asawa, no kaya mo. Itid kung ti pamalubos ko. Itapa ay talaklakayudan ako na yan. Asino pa'y nga iti mangayat kanya kiti kastoy a kinalakay kaw. Nailaw an la ilidya ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramaid manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi kakayat apara iti kabsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot nga agbali na bayaw ngay. Jak pagtatak ko ng tikabsat mo. Danilo, darling. Apay ngay akastamot ti ibagbagam. Pasensya kan, Martina. Ngam jak kayat ni makangkang nga gityag kakasakit a sarita. Nalastog na ita kabsat mo. Jak kayat ditoy. Ay mala, rumartan diti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta, tikabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot iti dahi talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrop-ropa na. Aguli magkaman ninitaw? Awang karbo nga, mamakibiyang itan niya manakayat kong aramidan. Da sana si ka timang pakpakan kanyak. Siya, timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensya kan. Ngem awan balay ko. Iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tayo sana nangina Tap na damo mabati a pensyon ko. Sige. Kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay da. Libre mat ka ti panagnayin ko ijay. Ngam kababain no saan ta nga agabang ta duwata matan. Ngam siyak ti pang tanang iti abang ta siyak ti mangyawat iti ka anakak. Oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day jay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day jay. Anya, apaikas jay, aya ka na yung daramid ni uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod nog balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngam kaslakim marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko? Jay la abang me dito'y balayo tititid ko kang kwana. Taiso ka no timangtid kang ka iti abang me. Ha? Anya nga abang? Kalibre mo ti panagnaidyo dito'y balay nana. Kasta aya. Ay, kunana mga agbayad kami iti abang me dito'y. Ay sus, di kay basta mamatilatan kini uncle. Tadalang langsot na day jay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man na nakalagip ka nagawain. Kumusta ka? Apay nga, yakim mutong ka. Pastra kanak mampay ni Nito. Nyat na pasamakin ka aya. Apay yakim mutong ka. Kasano, awam mabatbat iti pensyon ko. Puspusan nakmut day jay ada nilo. Aywan. Ayan jay, darling mo ngay. Mawanan, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Law-lawan ko nakidandan na iti dayjay a tao. Manibrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga may nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengag iday. Nakitaray kamot nga may itisan mo pa'y unay nga am-am mo at taaw.
Hala, bye-bye amon day jay. Jakon kaya talagi pun tinapalabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman diti balay. Kan pimintas mo diti unag. Presko iti mata, tanakadaldalos launay. Wayne, ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena. Sino Rowena? Mabit lang manang. Rowena, umay ka kanibit ni Taoy. Rowena, Apay Ada magayang bisita ta. Masikog babae. saan ta bisita ni Manang? Iso ti kabsat kao ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jeropa na iti picture. Napimpintas magayam iti picture. Kimutong nga may, Sino day ta babae ninitaw? asawa ak Manang. Aniya. Kunak mga bak! Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga asawa ak. Saan? Kati pagyamanak, at dalat na nangayat kanya nga uray lakaya kaon. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gaya man Manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya! Jakon nakapagkadkad iti daydagun daway, tahusto mo timbaga ti kabsat ko. Jakon pinakibiyangan ti panagdanada, tanya ngay katadaditan. Ken addan anak da. Dadakkel matan dagiti anak, dagiti kakaanakak, ket ti pagyamanak, nakatumpong da iti nasisingpet nga asawa. Ket itag may sa aklat ta diti balay ko nga pasaray sarong karandakmet dagiti kakaanakak, no kasjay nga awan trabaho da. No pay kasjay tinararamid ko iti kalabas, maragsakan naklata, para kadagiti kakaanakak, ken iti kabsat ko analadaw anang asawa. Alakastan, tigayang mo, Martina. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Inyornos para iti script, tugayam yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tungkal maysa. Hello gagayam sa balimanan, napakasaritaan ti mga ganyo dito drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay ni Domi First Salvador, Avery Presley, ni Rodalina Estrada, dita Tuba Benguet. Manipod man nga rod kanikab sa Lilia sa napudno nagan tintay patangatang ita. Kasto iti ko nana, dear manang biyanang, sinarak ko ti lubong ti social media. Kat may saak mat ide kadagiti makunkuna content creator. Nalaos ti kinaragsak ko tabayat ti panagbablog ko, imado ti followers ko. Ngam gapo iti daytang imatumat ti purwak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, Bini. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa na makipagna diti balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga minitihan nga may parparbang, isong inekat da. Saan da nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Saan apektaran da kami na trabahador? At di istambay nga rodan. Agsapon dumar lang iti pagtrabahuan na. Makipagnaad pala niti balay, takaasimag. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumat, ulila kami ni itikapsat ko. Awan mo't sangpatan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan si kamat lang mate masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat, awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan itikapsat ko na ito Kasi mat, awan sa bali nagbinladang no saan nata kami ng kapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarod. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto matlang ti masursurot. Isungawan mabalin ko.
Pasensya kan ipag no makipag naudak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kaya tikaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Idi damdam mo mekan ni manong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasaw. Ni, saan mo't alilya? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di ngamin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Duwa kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti inasawa na. Ipag, atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko, kayat may matan Plastic kakit di Ipag, Ay, pasensya kan ngam tadtala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bay bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisama kanyam. Tani, adu ti nakasakitak iti kalabas. no adala ko masabali apag naudak. Pumanaw akon manong. Di ka kumagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas diti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni Ipag Lilia? Isulat na ti ugali na. Man nakiapalat ta. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlatikas jay adjar mi ididamo Tagpay sumat nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami langan itiday dinanang. Kasabali mo't tantiin kasar mo. Bye-bye ang natan. Di mo balik sa kita. Tama nga lumangag na kanipag mo kat ad nga makaungat. Aw-awatom na tako man ti ipag mo. Ay, ala sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabakwak. Lumasin akton iti pagnaudan. Agabang aktumanan, manong. Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man. Kat mapangkumanan irwar jay sweldo ka. Simarakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog-blog mo. Katul! Anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di tala ang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Bigla mat na yung ti followers mo, bakit? Kat siyempre nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, adu ate-ate wak nga ag-vlog. Nalak ngamin ng tekelete dagiyay viewers ko. Iso nga adu ti views ko nga kan-kana yun. Ala, ituloy mo nga data. Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kumkumporme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idtoy bine. Syakit din, ti isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano kat kumkumporme mat ipupos mo no lagduma. Kumkonforme nga. Kaya ganto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kahit mo nga si daan ta iso tigatangak. Kumpormen? Noon niya ti kayat mo. Isumot tan ti kayat ko, bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan itadta ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipag, rumwarak pa yan. Tama. Anya kamat nga. Amom nga agvlog-vlogak. Mang disturbo ka. Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Hey, pumanaw ka man. Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag million ti followers ka. Un nga rod, adomot ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sapulan Jakmat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakmanmat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre ano anya ti pamayam.
Apay siya kay di, andayan ng tultulong kanyak. Awan man may sak nga ng paado iti followers ko. Kaslak pempe man idi nga agpakpakaasing agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dak pay idi dagi jeta tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, ha? Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka tanapintas ti rupak. Uray na lukmagak tanapintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo ading ko. Talaga kas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na latanti kayat ng ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. Ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakin ka aday ta ading ko. Ipursigik man asuruan ti kas iti aramidan ni ipag, manong. Tani, awan mat mastra kak atrabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Barang di ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang. Ay, katuan dahi tala ang aya. Basit lang data nga may kaysa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta day tan Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon jeda duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwartayo ano kayat yaw. Datoy. Sagsasa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumaka na yun, balasan ko. Ay, naglalayangan nyo nga. Tadtalang datoy. Hanan nga maulit. Para manan kayo lang Gusto matan natin na minsan nga pa nangilibre kanya yaw. Agruam kayo matanano kan kanayonan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasang o tibalay bine? Nakita yung sa nga ilida di ta karuba bakit? Kas lada matan siguro nga agparparada ita. Apay impakadada. Saan? Bye-bye amon. Ta saan ta siguro nga agbayag. Naglalastog da matanan. Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da. Bayadak to pa tibiyag dagita nga tatao. Unay kamot ng Lilia. Hindi ka matagsaw iti kasta Nagalas mati pa nagsasaw mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga vlogger Anda ko mati pa kinaigan dahi tayo ti panagparada dahi ti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dyan nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumat ti kasi ti raramidam. Kat, anya ti upload na dyan kansyon na. Katuan mayat kat di, ta damat talento ng agkanta. Anya ti amo tayo, no pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matdata nga kabsat mo mat. Bye-bye am kadilatta. Uray saan napintas ako ta napintas mo ti buses na. Mano ti followers mo, sose? Basit pa ipag. Nagbayag mat nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan. Agbambanog ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmula iti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adan to ti apetam. Ha? Hamo man nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat itinegosyo Adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramida.
Tapno umadumot ti follower ko. Ay, hindi siya tinangrugi at dayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kas na nga awan ta agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Jak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi. Ang tulong! Yung kakitis na tapjali na pa ang susi. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon na. Susi! Unye pag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag vlog ije sa bali nga lugar ag out of town nakmanan. Nay, magandan kay ti panagtutor mo ha. Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tap nada kadwam. Ay, haanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasarla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awan nang ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo ha. Nagadumatan. Bigla nga rod nga imadumanong. At ang amin nag-viral akantak. Kat day jalakit diti imadon ti followers ko. Nene, mayat ah. Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alagaron, lalaingan pa eh. Okay, agsusuldo kan. Una manong. Ididamo, basit laang. Ngam idikwan, imadumot laangan. Kastaya. Ay kat nasayaat nga rod aading ka. Kamaudyanan na, nakauray kamot langan. Un nga rod manong. Ay, Oh, apay, anyat sensen na ayam di tabakit. dagitoy followers ko Awang pay sir binamat nga adu ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Aglalaok samat nga minti ipupost mo bakit. Kat may busanak mat nga ron iti may upload. Iso nga ure kumkonformatan Handa matanunay nga buy-buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Kat naumadamat siguro ah. Anya matagito nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngamhandamat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un kayam. Di ba adu dagi dya manok tayo nga ni Teb? Ado pa'y Apay aya. Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit tinitib nga manok. Hello guys! Datoy manan datoy nitib nga manok. Isumanan ti si Dan tayo tadtangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mangluto niya. Alsumak datoy. Naidumdum mga luto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarugian tayo tagluto iti nitib nga inalsaman. Anyat linutom ama sinabakit. Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manay. Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta Ta ibalblag ko nga rod. Idi kalman, inalsaman, tin kastak. Adobo matadta inton bigat, itunok. Kan ipretok ti daduma. Awanan. Naibusan nagititarakan ta amanok. Ibusan mo't iti kabablag mo. Masursurunak mat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na Mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabakit. Ne, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos Kan oray views mo, nag-adumatan. Ay, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay, Diyak ka mo ipag. tinakaumon sa matan amin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitin siya na kon, susi.
tuladak man ti content ni Sose. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibijuk no madamdama. Nagrigateng biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwakan yam alang aruden biyak ay anya dyan Bakit? Dahil binilag mo, kay Sir ka, tanek tudo. just kay matanan nagkansyonak lang agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupus mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat Out of tune kamot. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. makapasakit kamat nga agsasaumat. Adang awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatam dagi jay, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dya nga ipag ko. Imon unak nga dayo nga maisuna. Ngam lumba anak din. Adu matanan ti followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag viral. Kat umadumanan ti views ko. Anya mo't dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan na. Pati Scotch Bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ha? Ni, jak amo na taan na. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilit. Ingkulong na, sanan tupat si Ethan. Anya ngay kanuday jay. Anya? Nagloko ba't di asawa ko? Adong nga ron ti mangkat katawakan kwa na. Agkakanak kano ti pupos na. Kaslakan mabagmag titan. Ay, hanman nga siya ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagi jay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagi jay. Imadun to pa yan ti views ko, edi kakas jay ti ipupus kon. Wan angam amangan lumataksan kay tikas na ipupus mo bakit? Bye-bye anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mga imat. Imbis nga maragsakan ka tay maduman ng tagbuya itapulod ko. Handa ka di nga pakibibyangan. Amok tararamidak. Bini! Bini! Agreean ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo niti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay swildo. Sapay dati hang kuha na lang ang swildo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo ipag? Ay, awanan. Anan nga naisubli. Ay, sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manin ipag. Nagrigat mo timang rugi manan. Makapaupay mat. Makapadismaya. Sapay awan makukwarta ko. Tawan matanti pag sweldo Ikan ka ipag. Aha. Atoy. Kasusweldok idi kalman. Ha? Ala? Ay, thank you pag. Imbag ka pa'y. Sorry Ta pinapaay ka idi. Inupupay ka nga nagpursigi kalad Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siya ti kabaknangan iti lugar tayo. Han ko ninamna mga kastuti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, ipag. Ala, talaga akas na. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, ipag. Kasla akla pimpiman idinapukaw ti pagsapula. Mababainak pa yan kadagiti kalugarak, takunamlan asino ak idi kadakwada.
Talimas tugak idinaadaan na kiti ado a kwarta. Ngam ita nagsubliak manan iti sigod, kat napukawantigan as ko asumrek manan iti social media. Taurayanan wak marigatan ako namang paado iti followers ko. Ado tinaadal kan na amiris ko iti dayto a kapadasa. Ano gayam na paraburan kay iti grasya, di mo pagpalangguad dayta. Pagyamanam kiti kataginggat kabalam, tumulong ka kadagitag kasapulan. Aminado akmat kiti ang imato ti purwak idi mado ti kwarta. Banaga pagbababawya. Alakastan, tigayem mo, Lilia. Alagagayem, di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Enyornos para iti script kaniti drama tigayem yo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Baro man na drama, wano pa kasaritaan ti mga ganyo ita. Amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat lito, san napod na nagantin tay drama. Ngamsakmay na makablawa man pa ni Gretchen Sarkinia, Flor de la Cruz dita Isabela, Nelson Aquino kani Pipito Ugay. Kastiman ti kunahan ni kabsat lito. Dirman ng biyana. Ibagbaga dagiti tattao a pulimika no ti idog ti biag na tagtawanan iti 98 nga agpadpada dagiti tadakkelmi. Napigsada pay laang iti kastatawenda kan sandang agkabaw. Kasta unay apan ang bantay ko kadakwada. Numabalin pasiga na sustansya ti kayat kung ipaunagda tapno sanda pay amatay kat maabot da ti tawenda a 100. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Lola, nakasaganan tay makan, ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Aday derwara pok, nakatugaw idayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti pa nagkita na. Malain kaya ba nantag sasango tayo na mangan. Awan, ayan ni nanang mo, ingka mataya ba na natamanganan. Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasensya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wanang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kami. Awan saksakitan may. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kani apong mo ide. Iswa na salon at kami. Un nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kin ni apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak manel ma. Ayan da na ng kantatang. Adada iti kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay wine. Andain sangpet ko nga agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita oy. Naimbaglaasi da ang daapong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas ni daaya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da Natenglaan ti rumbeng ay pasida kadakwada. Makasidsidada kano ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kano ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di ka matagpampanunot, Ilma. Ha? Isong araw na matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay ti sabani amasida. Puro anateng tinutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo laktan agulay.
karne ko mahamit Apay, kaya't yun ayat ni maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kastatawin yaw. Basikla pa nagura yan, 100 yun taon. Apay, di yung kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agarat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nating kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsot da apungan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapo na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayon? Agpautang kayo man? Ani ati pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yun dayjay. Di ko na yukit day. Anda paborito yung anak. Nilang sunyat yung numnumari ti kwartayo ka ni tatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almanang kat ti kwartadana ng kantatang. Para kadakwada laang dayjay. Adamat trabaho ni Elma. Kat ni Elma tagas-gastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang? Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayaw gayam Sonya. Saan man at ila ipaspasidayo ka dananang kantatang? Kakaisuna, anasalun at da. Pag sidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No, dada ka sa mapasama ka nakwada. Da kayo nga agina at yakin pasol. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagi na, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot na no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumbay jay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo abong. Ranaom, ikanak man iti datom apo. Mawawak launay. Mabit lang nga pong. Apayakas na napambanog kayo. Mapo, yan ang nakmanitidanam. Siya na nakabalan ng iti sa kaptagodang. Mabit lang ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Ida agawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day akam satyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na nga ti 100K ang maawat to da apong mo numadanon dati 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Ala na nanang, pautangan dak takasapulak ti kwarta. Ano niya ngay ti pautang ko anak ko. Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbat ya kwarta. Imot kayo kit di Itaak lang, umutang ka na kayo. Hindi yu pa'y maited mo. No adala ang kwarta. Ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad. Taado mo tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura ka na kami adadakal mo. Alam tulad ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo ka ni tatang. Iso 200K ti utangag.
Anda mok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakkel mo day nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numaman na dayta. Anya ko ti bibiyang na nga Ilma. Itaaklaan mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na ngay. Agnumnumar da iti pensyon yaw. Nakabalayo kat nga rodina. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide iti kwarta me Talang nga rodin. Di yung liplipatan ti mapanagsumba ha. Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo na itatapno umatindog pa iti biyagyaw. Umayak manso niya. Nananang kang tatangay. Agboy-boya iti TV ni Nanang. Nakaidamot ni Tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyaman ak. Nanang, nakarupat kayaw. Hintay agsumba ita saan? Masagutak arumwa, lito. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong, saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandani saandan amakabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla lang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to Nating manay. At kapsot kami lang alunay. Di papaaramid niyang kalmo alitaw. Agkapsot kami ay may kanagitikan kanan may makaumati natang. Di kayagdanag lolo, at dalinutok akarni. Inlasing ko lang dagita natin tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilo! Nahi apay ngatan. Ay, hinda kita anja pok. Nonya de pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apayan nga pinanawan na kon. Kasano agpaikan ngay. Lola, huston. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, yung binaybay ano ni tatang? Deh, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyo mo't ni tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yan ti yung intaray i hospital. Kabagis, saan mi anapakadaan ti ipapatay ni Tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta ni ay? Sa pay 200k di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakanin anang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatad. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Oh. Pilola kay koya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Ay, saan pa yan anang? Saan pa nga ita? Di kay pala sumursurot ka ni tatang. Orayan niyo ti kasangay yaw. Ag-birthday kayo pa ay. Saka ito aginana, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman Awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, hawan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan may kawa kitikawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay ang tibagiyo, nanang. Di mimot kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan yaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakan yaw. Saan pa'y nga rod, tadi namot kayat. Andayin sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong nga ikan.
Masadsadot akong nagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo, tapno saan kayo ako mapsot? Yawan ganas ko amagan. Kaya't kumatan, taginan na. Ngala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo, tapno napigsa kayo lata ka na yun. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangonan, tamamigat tayo kuman. Nasakit, tibagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan na. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manun abulan sipod idinatay day di lolo. Kaslaawan mat gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kung ti sumurot ka ni lolom. Di na malay nore nga minanday lakay. Ni, saan pa'y kumaalona? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo ka di kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyar. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yung samot ni Nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matan. Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kwa na. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni Nanang? Ay, sana mabalin. Naskay ngagbiag pa'y. Uray, palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni Nanang kabagis. Aburido ak nga raw. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag da Nanang kantatang. Iso nga raw, dadiyo baybayan ni Nanang. Papigsain tayo. Muna saan? Hintay na ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkaro nga agkapsot di Nanang ije ospital. Isong agtalinag laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni Nanang, dita teris ti balay da sunya. Sigur may tanong kas nagsapak at nakatugaw ang nakasikawil dita. Manungaan daw langan ti palabsan. Kasangayon ni Nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Oray kagudwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayan. Idarumdak ka naon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo di ospital? Hospital? Sinaw ti aday jay? Ala! No kasta? Di yu pa amaw? Kano yung taray na di ospital ni Nanang yaw? Tadida ka numariing? Anya? Kan kasla na ibagada sa anan nga gang angay. Anya? Sana mabali na matay ni Nanang ko. Sige, tama pa na kay hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni Nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay pan mo matayin. Apay ngay di mo inuray ti kasangay mo. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kit niya. Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Gam kasanuak pa itangay. Awanan, tayo namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka bagais. Nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagais. Kasanukat paringkatan dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat law na yan. Iso dito man pala balay niyo ti paglembengak kabagais. No jemot balay ti paglembengak. Awan kanek naglembeng.
Naimbag dito itaado ti abasto di ti balayaw. Uray ag malmalimak nga gigyan di ti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlang ano apay kasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkala kamalik kabagis. Tiamok namin kat mabayag pa matay dananang kentatang. Ngam bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Angam nang usaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa, impustak iti palot. Ngam naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngam saan mo? Ang babawi ak kabagis. Ngam naladawon ti amin. Nasakit ti ulo nga panunot. No pangalaki ti pagbayad ko. Ang paibalodak sa lagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kun kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan. Tiamok talaga ang mabalod akon, tawan tiamok ka pangalaki ti pagbayad ko iti nautang ko agatan. Ngam nagpakpakaasya kabayadak ti utang ko iti binulan, kat ti pagyamanak na siyanda kanyak, kat imanugot da iti kidaw ko. Ing kagumaak nga ron, tinagtrabaho iti construction nga uray lakaya kon. Tapno dalat ta pangalaak iti pagbayad ko iti utang ko. Alakastan, tugayem mo, lito. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Darama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa.